What do you say if like the genius one sapfumeleliwa hi the genius one ku nga ri ku mhaka ku vulavula ku ri mhaka mintirho? Yeah, she said she's genius. Ne? Tell her one thing, okay, lexi mi nga xi vona hi Moyisa loyiwa reasoning ya yena i ndlela yin'wana. It's different, ne? Different. It's not like wa fiki vulavula xilo ki criticize. Come back ya go. Yeah. Eta yitwa no wena ku reasoning liya is something. Ebe I checka na yini I checka na si endo swa do leswi do stirako. Phela Makamu loko I checka Moyisa loyi amse soko nga se n'wi introduce. Loko I checka this guy he has this thing ya ku ri vana vavo is a proof, is a living proof ya ku ri I need diversity ku vana swa we. Ku vana swa we. And anbulo ku jova na swona ngopfu ne but ani swi tivi level ile ka level yini nga ta hemba but ku ya I mean you can see he's hip, he's fine, he's okay, he's good. Plus 9 ya dona le dinga he's good. He's good. What more do you want? Right? I think he have cars, he bought his wife a car. Nalo kangena stage in he's got presence. That's like kuna respect akadona. Adoso go no kuna nguti. By the way ne last thing before introduce ne Makamu is a comedian and then Sento Sadona I think like akufanekele like kuri joke so obo as a comedian but lokubona barina but his way he knows how to behave himself and I think this all is also tamba. By the way namkela namuhle ka Gazareactors lava ku react ka video moyani ya the genius one Makamu. Genius one Makamu. Greatest comedian, greatest musician, like he's good in art, man. He's an artist kahle. Yeah, and then logo nibona display lawa nibona Makamu nibona bangoyani bangakhoma bheke batakuhala bosaseka intokazi yabona garage na timov. Last thing have you ever realized from way before ne Makamu, have you ever thought like you'll gain weight and be like again now eat our this like this man? I never thought of it like that. I think he's happy this guy and I feel like Moyisa ankal mwana wa stress but kuya ku stress so Makamu manse zinhlangoni itaba na problem it's just something decided and then berit bitra brangoma Manyala music video yakona lewa I'm sure official music video yakho ngebe na yin'wanya to be honest so anokuhlanganiseni ka picture leni nga kuyiboneni lana vito rangoma na struggle ku yitsika irola ni twa ku kumbe mito ngari Manyala si bula ku Manyala is so ka singa kahle ba ne ngla wa endla Manyala so ay kumbe xa ni vanti kumbe no jamu kai so ne ay you so ka singa kahle man. You think so? Kwenda Manyala, you're doing something wrong. Tumbeti, is it a tumbeti? So mela ebanwin. So no ne? I think so. Okay. If like correct kwalani. Thank you very much. Thank you very much. I'm going to subscribe bane na bell. Shingelengele. Shingelengele. Takuma ta feature hele ata ibela intro. Di here mi. Takuba Manyala mativa. Swans, but I made it right. Okay, I speculate. But I speculate. Speculator. Yeah, speculate because like speculations. Each and every one angahlangana namona ngaka. To speculate and everything. Angahlangana namona ngaka, ne? Yeah, you can give a hug even when you're married, but the hug you go for nobody, yeah, respectful. Yeah. Yo, go me. Akakathi umuntu kumba kumbi la. Asendliwe. Take win. Manyala mativa. Yeah, Rati ambana esaiza. Kuna votichini. Na shitofishi ambana eshisu. Kuna shole ashifikala. Shitofishi ambana imlenge. Kuna toko mapifikala. Makaya kuchola bafuwe. Kuchola. Did you get it? Anesthesia. One, it take a biscuit. Yeah. Lo was Makamu wa cheka izi ngoku cheke price eva tlherisela la. Shi tanga ni xivunga kumbe. Coca 2.
Mano. I hope Who's it's that? Makaya kujola bafuwe Athi kimtanga. Makaya mjolo mwana baba Kujola imakawa Tanata kutela shimele Kujola mwana Sukili na wanzadiya From west, bro. I mean, it's bullish, someone not doma ka TikTok le ngaku sisibifanyana nawe Gazareactors Aishon I'm still man. Is it Gazareactors or man? But he before nyana ka TikTok. Emani betura ntombili wa ka TikTok ngwena mngana yona. Yeah, mara is this someone who's known. Is umuntu otibeka ne. Umuntu oti no kan ngasti udume yini mara loko ncheka ku ya lesaba obvious wo Gazareactors di dume. Yabo ese ukuze ya before na bana ko tala ti celeb ti before celeb. Oh yeah. Banbo duma wa before and kuduma for trend yakona. Yeah, I think mina ngoma leyo is like ukujolweni lawa asibana. Kujorweni makaya kujola bafowethu kujola skahle. Manyala. Yeah, kujola skahle. Okay. Money. Umele ikujola mwana sisi Msukili na wanzadi yatela hotel Lokujola muti baku Nihembele no wanzadi lukunifamba indi Amujola muti baku If recognize mampela ne. Don't want to actor. Like man ba muti lowa. Lava man ba muti kuya. Ante kumbashani mina ko ngasone kahle uyikommentele. This is Makamu's wife. Actual wife, not in acting. Actual wife. Okay. All right. Okay. Anisiri na phone le WhatsApp Agata phone na video katamina Le imanini isa aka flight modi anga phone kotara katamina Ikomenti kula box tate budi Mane Manyala madivaku Shirwanyetane neshia hashtag na mlenge shikandi ala kotana Shikubuli na tihili shikutihili taisa shikandi ala kotana Ambu malanga ibulen Efanekele bana access yotali izihlobo tetangu ufaka ka dashboard. But one thing that I am admiring is Makamu. Loko check music was Makamu now. You wanna know what about the message, ne? Yet still most recognizable music. That's a milestone. Because that means how many people are relating. It's happening, Pelaslis. It's real stuff. Hey, it's happening out there if we're to be honest. Ne? It's happening. Okay, I think like good common message ne. If I like yitlanga for a very long time and then itabeka yona yi commentela for inani nkwa. Let's go. Hey. Chipambili shiri live shingenega TikTok shiri karichu secret location Achipana noni shota shumasa mokonyana shukupela shoshitela kutula nsati Ikunyanyuka na mina kwa matanganyana Manyala mativaku Sati wa mina fona kufanisa mova Manyala mativaku Gamu ya mina ikwata ikuifansa watu Manyala mativaku Sati wa mina akwata akufansa ringu mafuwetu Seri shunda kuwa balansa bebe Boba kumanyala mativaku Shabu tumbela kuwa balansa bebe Baingi wa imanyala mativaku Boba kumujolo mutivaku kaze Ani still na chavo kubula inan bakaneta ka ti comment nanti nguma kaneta ni sto wa man kaneta mo ni bile zewa wa no wa mas George. Ani kasi sa logula so unali anigit adbele mo ma Tegeta dito ka. makaneta man kaneta ay namirtisan kaneta mare ano kaneta ungwa na flashaya semi vengwen min kaneta yo Comment section is a place not to visit. Ne Telling you. You visit but hey awula kuyilanda impilo lawa nile kwini. Standard kwini Mpumalanga. Yeah. I think mitayifuna ku feature manda because I think like abasitsala ngila bari balokusitsala ka video ko imani banga feature mara that man is a very good singer. Kurana nyano we actor na yena liya.
I play nibo. No bullet guys, hey, video jump game. Ka video lewa. Hello, buddy selfie. Mujolo nanzikaku Rasikomo asho devlan kani shuta diviyo Mujolo undisaku Nishitekili shinepen patamile ipire Mujolo umbabalu Nishishutili shinepen patami imkawa Mujolo motiva kukase Sati wamina wanichava marashone shani patami sama Ngala igeni. Baba suketele kwawo. Vele chap if amotini engena bave basuke ema ngwabo. Ngala ba. Imagine lo vaga. If ke ingena ngala ingase bonga no bonga basuke ema ngwabo bas No uyakuthelela ngingathi wrong unasekhala. na engena so le movie lawa kamo. Ingeni story. Bona bangena. Wanichava marashone shani patami samane Namuya marashone shani patama imkawa Zibeseka remote. Marashone shani patama imkawa Anboeka kupatama ni mtena mwikaze Anboeka kupatama Chigawa istele. Hey, reality. Oh, it's bad. Serious reality. So fanana lesingaka so umelela vele in real life. Hey, but I stuck one thing that I can tell you, one comment. Ngatamzelayo. Well, ukuze itsandeka ku dikhoma ehuma erinansati ya. Yeah. Luya wale handla ka stock we ina munhu. The target ayishaywa ela ku occupier. Do you understand? Logo. So she will do anything. No dinga kumedian. Dinga dang twin. I'm telling you the truth. O mere like medem wale handle loko stiva ku ri onansati. Despite kuloko Steve, wena loko uyongulanda eyangushela ebe apfumela akha swi tiva ku inansati. It means go. Kwalano angatela ngisho ela kugula. There's no women they are territorial to their men. Right, this is. Yeah. And as much as men are territorial, but we just experience it differently. Baba sati lesa so kama vanuna lesa so loko nsati wa mina uze a boy din'wana a ni nge lungi mara kama vasati ku fanele phikane vonana ima italanga mani leswi ka swi nga xishoka vavasati hayi ku ri bona ka mina ema I think like okay ku ya loko no commenta kan'we ne ntwa ngari okay va ka mani va rhandza validation ne fana loko n'wansati n'wi rhandza lava ku tshama khe n'wi byela ku wa n'wi rhandza each and every time amo so lawa validation ya kona kwini la if italanga lawa si lo anga talanga yena swi vula ku hi mina nga blind si loko mina no famba swi vula ku ita sala langa loya swi vula ku loya ta ri blind sanfambi ita vuli yexe so loko i mani lava ma that's the most thing ikuri loko n'wanuna za chitela n'wansati you are giving her very serious insecurities ne she asked herself ni sure why manu lexi voni na tivutisa kasi ndise ku yini do you understand that's the tough part meri swi fika kwalano mfu it's a very I fan ho loko twisisa ku n'wansati na n'wanuna swi njhani I fan vavanuna is this pride she becomes my pride. Yeah. That's why kuma kuna loko say if ika no fika ni ri na sati we indini ka yenga sati luya mani Steve loko ni walk na yena in a room there's that thing na loko ambale tihilo vona ku ya le ka mina the moment I realize go man baris vare inde la then it's a problem. You're affecting my pride. I can't keep up with her. No, I want
me I wish ku avastiva swilo swavo vona vavasati va swi tiva ku how to it understand feels. ku how How loko it vo feels. twisisa loko the important thing i ku ri n'wasati a twisisi ku n'wanuna loko ya bisela nuna wa yena a handle i affecta yena na n'wanuna a twisisa ku loko yena a ya ba a handle i affecta yena ka n'wasati maybe it will be better I don't know I rule the care anga badami mani Manyala mativaku swa ku mina ni dyondzile ya swi nga tirhi ka xono Manyala mativaku vele kule va khale va ku wansati a nga na ndhavezita tifuma wanuna loko xon kisirama u nga ari a ni fonelanga mo loko xihlamberi ntsena a xi pfumeli ku miyela loko ku fona wansati xi ri na xoni xa mina wa xi fane xi miyela vona ku byerini va lava ku teka hi bava a lava ku ni a swi tivi kona okay a ta kota ku suka nga ni hleki mudyolo mutivaku hi malume loko mi nga soli mudyolo mutivaku hi manyikosela a swi lava ku ya laya tuli yeah tlula la Kraskop la na nina hi le Mpumalanga na swi lava na kanakana ya ku u hleketa pastor donation ku yimanyana ize nga jika la i tlulile pastor donation yi tatile mfo yi kha ku yimanyana n'wana mhani yimanyana vana va ku yi hayi baba a yi nga ku yi tlulile ku nga yimbi xo yi vule swin'wanyana loko yi heta ku dyampa swin'wana swo ka swi nga ri straight yi tate ku dlaya ka chuhisa ku yi ngo n'wi sola ntsena munhu hi mfuwo kona yeah the trust issues na ntambu leyi dzumbadumbanyana Bele ya mina ya baba loko ni vona swi nekisa ku malanga wena u ri kwihi a u ri kwihi mara laha hi swi ta laha i nga lelanga hala kaya ku ri swin'wanyana leswi a loko swi ta ku ya ku tluleni wo vindzeleriwa ku yi tlhebuka ku ve ndhambu ya vanhu yi tini nga pepejeriwa na pepejeriwa swi koho swi leswiwa riri Bele ya mina ya baba loko ni vona swi nekisa ku malanga moya wa mina wa feta loko ni vona swi kombisa vuhumata loku va vembile a ni fane ni nga ya virongesi swi ni ri right ko va ku Manyala mativa a tibombe ku dlaya mini hundzini xi cinca lexi tshamaku kona loko hi vuya Mpumalanga a ku ri oh okay la me mavuyelo lawa it's a storyline music wa Sol Makamu i storyline okay di hembeni di ku di ya Mpumalanga di ya famba hi swa ntirho di siya sati di siya tifoni di famba na cheri a ti twa kahle ku va mina nto okay sika vuyiwa Mpumalanga it's a storyline this thing va yi swi vitana yini vele ka xitori like loko se ku humelela like ai swi va raretse okay mi ta ni vutisa loko swi vuya kahle okay ri vusiku xin'wana swi nga vonaki loko xi cinca swa timpahla xi tshama tsanini mi ri tshama ka malamlela ekule ndhawu ya kona loko ni fika giyani ni ku ni tatisa mafurhanyana ni chika ni kamba mpahla loko ni fika butini ni kumile tikwayikwayi titswana swi endla swona nandi a ni swi tivi va endla swona nandi nkarhi wun'we ta kuma ku siya nopisinyana so yi confirma leswi ni ku byelaka ku i la ku gula i la ku susa na hi mistake ene o swi tiva ku i la ku susa loko a nga ku thembi a hi ngo kumbexana ku ri sata wa kumbe medem wa i ri na movha loko a nga ku thembi i ta siyasiya makwayikwayi lahaya na yini
ku ri na loko u tshuke khandzise nhwanyana a swi tivi nhwanyana luya ku ku na munhu ene nkarhi wo tala ne swilo leswi swi siyiwaka i nge swi kumi we we ta sale hlama loko a xa wena ta sale loko a xa wena a mi vutisa mina na mini mbali vutisa sweswo i kuma ku mihleketo ya vuya va endlela yena o va lava ku swi voniwa ku va exista ne hayi ni vona na wiki manyani ya kudura na yona yi nga potiwa na tijini tinharhu leswin'wana swi kulehi naswona swi nga potiwa ni khensa xikwembu ku va ni kambile movha ni nge se fika kaya ni ku ni nge tlheleni tanihi yatsanini hi kule to cukumeta ni ku xilo xo niya na tinambara ta xona ni to dilita ni fikile enhoveni hi cukumeta swixeswo hi fasitere ni fikile la ko tuma ni cukumeta swixeswo hi fasitere loko ni fika kaya ngamu yi ni kombela ku cheka movha ni khensa xikwembu ni ku xikwembu wa hanya a va ta kuma lexi nsati wa mino a vuya hlundzukile ni ku nyimpi ya yini a ku mi fambe na mana Mpumalanga loko ni fambe ni ri nexe loko se ni siye yini a ngo vuya a kwatile hi ku mpahla ni lahlekale a ku vula ni ntiyiso ni kota ku mi rivalela loko ni fambe ni ri nexe a ku mpahla ya yeno yi yiviwile i swi endlise kwini swi endlise kwini wa swi vona leswi swi ri madam yi fake mpahla ya yo laha se leyiwani ku a yi vhaya na n'wansati yi hleketa ku rini i swa luya swi vula ku swi leswiya n'we mi nga swi vula swi ve reverse ku ya faka medeme ku nga faki luya i ta vutisa ku ka swi swa wena va jamukile va jamukile ai kutili chekasi matshan'wini yo miyela ani chuya ni ku kasi ya wena wasati ya ku ni nikimali a ku ina iya yena ni chava ku vula ku ri ni cukumetile kota ku wa yi cukumeta a ku marala movheni a mi yi cicela yini misisi a mi mbali ni tlheleli na mpundzu ni ya lavalava ni nga cukumeta misisi tekiwile ni vuyeli na mpundzu ni ya sechasecha ni nga cukumeta tihili ti tekiwile se mani a nga tumbaki ni kombela a ni rhumela ta hakela se mani a nga tumbaki ni kombela a ni rhumela ta kokela misisi ni nge xavi yin'wanyana a ni tivi tisentimeta tiinani ni nge xavi tin'wanyana a ni chekangi na sayizi manjarini nge xavi yin'wanyani a ni chekangi na muhlovo tiburati hambana hi sayizi ku na vodichini na switofi swi hambana hi xisuti na swinleha swi fika laha that's loko sungula ka switofi damani swi hambana hi tisayizi eish i vavisekimi hi zalo hambana hi milenge ku na blokoma byi fika laha se mani a nga Hi, big up Soli Makamu. No, this is Always, a 10. I give it a 10. always. Nangize name. Another artist who's in his own lane. Leka lane Yeah. anga anga compete na munhu no, not even. not even I think like ever since like kuba na the late comrade Chigebenga bo the late Matsape Muda Dr. Thomas Chauka I think like he take a break I don't know kumela in seswa I think like he's a legend. I love you good. I think like he's leading a storytelling. This guy. Yeah, he's leading a He's storytelling. kwa wamana nta ku storytelling. Who else? Cause I think maybe na ku sisuma ka ku egrume music wa vamanda man. Ne? Because he's like way ahead the age guy nanera. Way ahead the age.
So I think obviously swi ti komba ku nonoro wa music wu veka yena khale so swi komba ku a ku nga se va na va xa makhombo a ku nga se va na va semi free a ku nga se va na a ka ha ri na ti-artist to fana vo Xinyori vo Penny the time wa yi twisisa ma tiva loko ni mi teka ni mi yisa ka throwback ne matsundzuka ku letiwa a dyamba di endla tingoma ta storytelling na lava ya van'wana vo Baloyi ma vulavulela kunene that time a mabati joke since phela ku ri do Baloyi xivoyisana lexiye Baloyi yo ta ku acting do Baloyi xilondza mali a nga ri done a ku ri dona three characters in one so le Makamu ka tingoma leti ta kala ku ri do Baloyi ku ri xilondza mali va xilondza mali va acting na Baloyi lava va weleka acting a va welanga loko yingisela ti-voice letiya do switcha laha di tirhisa genius impela di tirhisa pitch corrector laha di teka xivoyisana di ku di vulavula leswa swa Baloyi di vulavula ti hlamula eve di faka leswa swo hlekelela di release tsaka hinkwenu okay but otherwise it was a beautiful song. It was a beautiful song a beautiful music video. You know what's the last fact it's giving my wife shot this music video. Yeah, cause it went individually tin'wana 3 extra large. There's too much. It's giving like I'm sure made them about corner lawa. She contributed. I think he's got a wife who supports also entirely music in everything. Yeah, otherwise na mina ni randini ngoma leyiwani commenta swin'wanyana nga yitwa vulavula hi swona u commenta and then u commenta favorite part ya wena and then u correcta ite fana na la hi nga vutisa ku ri imani loyi a yimbelelaku despite so le Makamu otherwise Sbar today I'm gonna show you my talent while you subscribe. So Mina ni mtonga